Tadi pilih dah rasa kode teman kode jalan acu bhag pen nang tu kira apa ni tom kado ve or ham song pen dom kalong cisong la kode jelben nang tom han akilo pilo tonte apang sini le kalau press meet ki phalam papram nei ko ni beta kito anam ni dhani li inu pen pachini da por bolo sinong ni are na do la ya kabilo chandi astong long ho haro hard isne committee amai pulo da pen tuda KSYC Ajine secretary harbar ajine secretary do lapen kese ino pemban sudah lapen daku nili abinat kese harbar ajine committee akong cuma do lapen nada po dutila alang lima ke domkal alang isi yut tadi dah to tante nil to man nang itu pan presiden palam thegi lapen no nil to kado ko be kar benglong angkang kasi som pro bosola thasi to domkal dia narong tame itu dah kai ka chinghon pipika korte injer me chingrum si tunta takame karbeng lok mus konsila phan la so pijal direction dia phan itu isi pressure bidu nei bu chingma isi la sorte injer itu indefinite itu da den rong la pen mokalong itu dom kalong itu dharna dalo la so pot itu dharna ka dopen itu patumi da medi fudu lo ape itu mar result na positive lo tamat ke karbeng lok mus konsil ahin pen nitum kupi ma kadiman kalau suka di mana bang, nangedeng bola pot tapi atumi masih sorgari gambar atau mana aku tanya pas sudah pot itu, akhirnya doktor tuliran orang hang apa detail tim kan belong kata itu makiru pilu, dapat muka rapuhnya. Tapi ini ya bang ya, ini tu mah maksudnya itu di kenicikan tu bang ya, lah itu kacing baik soalnya immediately si eviction naik bukan siapa sih yang makanya kan tujuan dulu. Kasi CM saraknya itu di mana po alang li patumi ya adisapen itu pang sama ko beda sinan ba geli tom kesi mo pamay kudoran han si patamo ni banjo aprang si pinil bangso presmet tu phalo rangke Allah plan bang phu bang to ma phas tamel da bangso mai lo itu ke hangateng kana tong dum thai polo itu mana churu pajir lo tasi pinil bangso rangke mai pen itu aprang si bangke kacuru paprang ni bangke parbi anglong sulang doran pasal itu curu itu ngate alang itu nilitum hilip ponolo na thulun pak pena sem tomo chipitu na join ni pil bangso ingdeng isi nombang initial state soga athe jun pamelo pong thek pang pini kanglang the litu makache songlo tim kar biang lo japon akai doktor tuliram rong hang abang alang li alang minata labang sosai klaim aning kahang ko ka job si labang so aka chisong lo sutame yang pacun pipon po itu ning hipon parpig lo labang so PGR labang PGR along through that pen piece tame itu along so bihari itu bangke karbiang long arlo bangke along ka prek adim pakan long le pek ponang lo itu karbiang lo tu mas council atum hasutame tuning rilo label itu ka dukawe karbiang long sulang dora sutame non itu labang so ke chisong ke hai kulali tu anu tin labang tin tu sutame ciparu kanang ne itu samjin pen labang so karbiang long mon sam ke patui phali tu bangsi elit tu bangsi ningding po the tadakan ke ketamji atum babang lang itu man ning pung do tahai bahalas ko ning pung long itu yong si pining cipan ningding tu de utang tai itu labang so along ron mai tu yang nda the du pok tahai asal solong bang itu sutame kecipajok dia parbali itu sutame ciri nampo berhala bangso PGR pen PGR alo kanthur pon ji abiharis tu bangke nola dapen dam lo pulutan talang itu mahawar long tame nang bak tahai ba kagdang long along kapet long tang bak tahai asal hula hai long tame itu kelang dum cari nampo asal hula hai ini dia biharis atau yosi konale itu mahawar long alang itu mapan kang hedun the ba kewang ni pucini tu lo pulutan te itu nearest police station long sami itu pacini dan nopo ba hampang song tundu hampang song tu ba pacini dan nopo ala dapat itu ciwai jeng sai pen itu pi statement kami deng dapat nopo nasino itu karbiang long arab sedame itu penangan sesong depan akhir tim karbiang long siam doktor tuliram rong hans kami lebang sup rat hei pul bangsu aki cuma tha ke men pada jol itu phat la bangsu ki pacun pon
Helpot itu malang lipas tami curu bet nani, apa dalam lipat curu raise tami itu ka curu nani lam hebas mi hin pat tami long kat tidak lo, lasi, nol itu malang alang itu tami paningke malang, malang KSYC secretary. Prasi media kote teman curu lo, jadi tum ahin kita. Kipu nahi ke athai doe lo, ko presiden tum ninje lo pot, la sili tum bang ke no bang ke kicuru mek nahi ke la tingkar bino kan lo, la pen tum kisi songarat doan mata lang tum mata suri akilo pilo, kasi nili kipu kan tum bang la pulo, ili tum la karbiara doan mesti tame ini kipu ben bang, la tibok tera behari satu gelombang ili tum bang patengking na meja sigi meji, la sili tum bang kisi sak bokok thai. La pacun dia lo apila ni tum kapre setiap kami tum la kona pos kami kecil coba ini tumbang kanton masih kinang po kecil bongcing cai bali tumbang ili ya kimang dong si cunu budang te teng cok cedet bersama ala ni tumbang automatically si cedam laku asili tumbang karbera dong masanya ili cuni rigang tumbang ke la kecil bongcing cai bali abang pabidana po ili tumbang kimang akam bang cunu budang te tasi ili ni parong laku asini lihin dan kelandan. Terlalu diliman amthi ini orang pun polisi kado we kan Islam dora do anu pan dikasih song akado kaya akado pilih pacini tu ji polam thige la kadera am do anu pan kami ing samjin pen duduna alang litum pan kasih song pen accept pon konsep na accept pon pen descend na opportun people thega pola ni tum kachuru lo la pen litum stame ke claim kitam kasih songara tum stame alang mo kenang te pen litum ta chidun tuna la pen litum stame ing samjin na si duduna ji itum non isi alam lagi kicipare pon meg lo non ke nane opine cebong pasai pasti pola pen mamam ke nane media lo paklan tahun nane upload am aku bangke anutin stame na juniri lo kasona ke claim pon nane lo la pen puthot kapek akhi phan stame litum paru pon pede nanji litum hala pun si cipu pina puha pun si citum bangke cipu ga dei lasi behari pustame litum akapek antam litum atum han bangke tum cipu pon pe ma hala bijar lo ke do abhet ke cipu chor pot la hala tum si tum bangke cipotek chonangji kapek tumake tum aku poning jalam tawe aku gelam tai tum ke dar bangbe halada ke tu masih tum ke cipot chorpot ta sahat masih cipobe lagi kusi kadu howe ara tum hasame nilihin pen chuning ripono la pen council tum hasame nangni tum halaso illegal bihari ke do tum phan eviction pon thek eviction pon pu pen alam cha ke cipi la pen notice ta pipo pu pot kasi anang ni tum hasame isya sayang de ke nang tum nang pachun pipo no pusi nili tum sitame ninchit hepono la pen nili tum make tum chetik sitame nili tum make nali tum kame na cherat num po la pen nang pachun pipo pame po pusi ninchit hepono Atas. Akhirnya pilot yang ke kode tumpang ini tu makan tempen, nanti tu makan tempen yang cepat dapat. Pada tunda dong muka kahawar long, lapian karbi long gang pilih, along. Kaya sonja pilih doang itu non karbi pula so aci song itu dua belas kami nanti tu nak kepar pen itu kesi ya itu ni si pen itu kecil sering sambil pen kecil song so kecil nanti kecil long pot kedua belas sonja pot manta kacau kecil pot lo. Pada itu kecil long karbi long termas council tim karbi yang long kecari pun nak kehai doktor tu long harus kami itu rada kena mason rada ni kehangateng nak apa plan di kunci tu milam cakap cipi pun nateng alas kami alas sorry gaung rata hati kan hanu itu lo laten bini ani kadang itu hai ini kan SOP pipon po lah election kan pipon po penting kartu no penting ni ngarong piglo nasi itu kecing long karbi long termas council nasi itu yang long sahabat kami itu suri kecil ang pada itu cisora beralong dak saat di mana cilo kalau ni nak cerama cetudun ani kisah itu nak kami bentuk abang fikir doan nak penalan nak cisong dun ledet tum sistem hala kami kan aporo citong di tay kami hala tangkam apa cilo lang kopi ni kecil mua son nak thom dun abang fikir doan mas kami itu dak dong kalau
kachisong ra kapatir people tung hin pen ani tung han ni kang sa pachur lo ang pada da chot kalilo karbiang long kang long ang kachisong lo plang long tin long ala kachara pachito dun no kachisong dun peching lo kachara pachito dun bang kubang man mas kami ni tung hin pen ani tung bado hi mas kami kachuro pi bajir polo Kasi itu non itu karbi kan de karbi itu itu kachisong lo itu non karbi ni sibet kachisong ke itu celong polo la bani lo pigo Kami itu kachisong bangke lanjut kali dia nanti lanon culo masih itu unton pon kong nanti lanjut kali dia nanti itu ke hempre parmanda itu dinding sih kachisong nang lah komani political party itu kachisong nang komani asal kachisong conang lah kali dia nanti hempre parmanda kami non itu ratur pasong si keban jilang ni kami hempre parmanda kachisong ta ratur pasi ni sih hempre kachisong nang pido pon nanti besini di kadore so nang dokar birat doang pas kami langsung kacun ini polo si ini kacuni di bawah ini kacuni yang di bawah pasti berceng ada. Dan ini tuh katumi ajak itu sosial media lah nampak tuh mana itu katumi ya kacesong kicun bangke pleng pamit melang kuna putun tuh sambil itu bang so kacesong lo bangke junbek memang berhala kacesong asongja tum sicini rata tum sicini athe letum langgam lo tante tim kan biang long tu kedam tang aku semel asal mana la tu make tim kan biang long tu ke alu peng lagi cak tu asyik dah klipit bosan hasil tu berat kedua ke songja tu sampai ini tu doktor tuliran long hang kaijana long asal dikson itu kedua ke headlong long halas so ini gitu kedua kau kajok si itu atumis sampai pilih lebang so PGR dan DGR along lake Hironi long sudah me Eviction back po pada so ning the do yoksi patumi pen eviction abang ke claim bela par notice kita me tumi pila me hala so declaration along matri leto bedur we kimi pe cheng lok kache so rat bang ke patumi pen ning cepat ko la pen itu doktor dunira rong hang afan bang itu ining ke the dama bagala lo alang penang alang li Kadang ada demo samela, government alo wala mala li eviction tu kami claim pon. Masuk pada ini tu ini kita tu. Kasi hala pasok ini tu hari ini pakai pamir pen jok selang itu kan kita protes hala baga asal ngapain lo kami non baga itu muka alang itu claim back pun so apa namanya cicak dulu lah pen lasoi jampur baga patumi pen masih itu teglong prong lo je PGR pen PGR long lei ahawak area long kedoang asal dari gambar tu tentang ke tumi pen masih alam itu hat amel kan kontai lo pakai tumi besi pelanggar so jadi sini ku begini tu anda me eviction asai dengan ku ben notice ke ku ben sampai itu pasal jampur ke lokasi ini ceparong lo tapi lepas so thang inquiry ni 2024 ni bagi itu lepas so history day itu mana Porque mulong kami itu topompo, nabang solo pakai sermek pada kaya doktor tuliram rohan kamu kami alam itu, porque mulong kami alam itu mamian dopu busi, ketuk kami alam itu kami yang ceparong lo, ano? Non karbiang long pen, ang tan ke do tu makar biya tumbang, kaphere la pusonsi do busi biar talong, lasi halas so karbi tumhan nalit tumahin pen pimisis pidunji. Lapangan yang tan kedua akar bidung sampai kaphere nai ji alam abang ke normal ke average sampai alam itu sampai kaciri ke donan kok othe ili tu labang so alam ke pobang ke karbing long best karbing long se pomoti lasi laso long sampai ili tu normal ke PGR dan VGR alam boleh tu hak dengan song atau itu ke alam bang beda dari halat dak PGR dan VGR alam boleh long kedua pakai karbi puno bab puro puno majoba khele do utame ili tumha da bake padu bon pe dia sigmelo athe ili tuma khe phale dipon ko utame ili da bake sabo kachip usil do ko the government no le to government no le ni ma tha teng bote jong si da kumiya wan juilo pulutan te mo angtang to ili tumame ili matame angtang do de utame mentune angtang de dam no ko the ulo so di tumba se sabo koi tasno ma ga ili tumla PGR dan VGR alang le akachisong pun hak sekicun si keduk kawi karbiang lorat kawi angtan bacet hang kono pun kedua solong bali tu komunial he lawan beda napo tapi ini tu banganing ipung lo bang itu stame kiresin atau petrol kidung tu jadi pasti cuning dilo ini tu penana karbi tu malah son aning separong pen
kapre kaphan sampai ke pak kudam langsung do kok tahai le sudah hai kalian Allah ilik tum bang ta ciri du nampo lepas halat tum pas sampai bang paceterek joy lepas council karbelo tum mas council tum sampai monsam aphan malum analam tum ta klempu selam tum aja caklo po le tum ke mathan yang lam tabe pasti angtan itu kan bitum apa sampai kapapere lama kali setelah melang itu tamai ciri cara pun cerok tok dosi gimelo athei ala tum sedami latak tum hanang nang dunju do pala tum mana pasti sana palang tum kimat hado kok tahai naso kose nang itu tamai ciri cara po lapan cerok tok doi masih itu labang sudah muka haram hang sompa tamai lang itu han cumin bigo naso lama ni akhirnya nana ala itu buji mamika ni Lama itu kasih song pakai kemana particular bihari ideas kali. Apa sih lagi itu my ideas magi illegal setelah ideas. Jom si PGR nong chapter kapre ka community tu dah. Bihari bolang kali. We are not against any bihari, tapi we are against illegal setelah. Illegal setelah illegally migrate to my against. Apa sih lagi hong video kar bitu non kado kar bitu non to jaga kita dah. Kalau खिलौनी लोग मता फिलहाल भी लोग मता में पीजीआर में कपड़े के दो बिहारी अगेंस्ट कराली मुझे ना पीजीआर लोग के दो तुम अगेंस्ट ऐसे वाला पार्टिकुलर आज ये होल भांगे ना 16 मास का दो वे कर बिहारा तमे कर भी जिसमें कर बिहार तमे जीते सो अगर मत लिया नहीं ये तुम अगेंस्ट भांगे गवर्नमेंट लोग के दो अगेंस्ट बिहारी बेंगली ना सो अगेंस्ट करी तुम काजी तमे अपना ना में कोडिंग जे ना सो जी तुम दूरा पे ना सो टेक्स दूरा पे ना là PGRเป็น PGR ลงเลยลังเกียพุทธรัฐทุกปักเป็นกัจจสงเป็นนายกไอเสียงแดงกี่จุนก็ส่ง咯เท notice order บางเกติโปพอลาม咯อันสิจุนปามีจีabang ke la election dat ansi junji ansi la election hut anda non sona thak thur pak kana ke song dun mate ke cherap dun nang tum deji mana song ke la itu mangke la paso election na ngi PGR long le long non ni khironi kadto ka be long kami ni tum la paso ka chesong long mangke inta domukara organization tuan ke si la pen asi domukara de la ase so iria ahwara arab mangke itu nang tu media through je thanda lo je la so ka chesong illegal setela bengali bihari la mabe some illegal settler han ka development ka long ke inchina lawson se aphiaja butlogi kusidang to media achinal hoi bani to pidin pachidin Dili. Coba.